na bon chawin hichi channel elgo lenin lemna ka hin bol kitwin tulai ta nu hoinu evangelist yang ke he gospel artist yang ke he chuting ta le gmfdi ano kiau tia jang ke he hichi nu hoinu hi he ma diu a hitan gmfdi to kimatna tuni ko ai holim na nei kit diu hintin kui pam hot se le angai nom lo be se ho dinga chon ngai te ding tenti itipovin angai no ma thu hebe nom ho dinga bang chu kotlin ta aki hongin ti yong chu isei do nom hin huijin biblein huin amut lon le thingphung tobang be ta sana nei u hi anati khu tuni kha hi evangelist nu hoinu hi chang hanga bitam ti jong hi sei lo the gian lo the ai pon hi evangelist pin evangelist nu hoinu in zanivel dungla a gmfdi thu demna ahin ne ya ichung changa holim na le taimona thu ahin ne achong chu adem ham a support ham ipiam tiong hebe selo ai wans adem tabang chu ai jing ichi ahin ne ni ko khayong chi ki lo la ya tu ni la ngai dam ki thum tum na evangelist chin kholam te ni koma ngai dam ki thum pi na nei ba me li lo nga hi ta taw na nei khom ba hi tabang hi ve na le hin nu hoi nu hi Atahsan na hi bible ase na huin amut lon le le te thingphung tabang be ati ho chu ai ta ni anung zui mi za nom vem ke jong ka hi mai the nau ni hi mai the ama wang hi chi tabang nung zui ho chu ada pen a hi di hi kha di hi ti i sei do nom ni mi khat dem nagun se na thu ise oi pon pathin thu le thu ta pai tu ni kha he theina diwai ita lang in example manthia chu tu lai din mun dinga gmfdi a hi pen ni hi ji za chu example dang sanga gmfdi ki mangle hi chu hung ki chi pen ding a hi ja chu iman hoi in ilung han ta jong le sei na theiding don bu na theiding a lo di yong chu gmfdi langa ko na tim na jong inei kit ni hi chi nu hoi nu hi la sa thim ta hin ama sang sei ta ben ala sa hoyong achi ma jingin hilong puma ba choila sa kem crusade ball muntina thailele thagau mang thai hu da pang evangelist numeila dang thu sei min thang loya ki he khat jong hi ala sa ajong mi tam pin kitel kho ane ai wanga ama hitia hom hi igela le lainat thoi ni ai chung chona ama bible degree nei ta jong hi kinin ke ma jing ta jong ka to khoma ka sim khom pi mi khat ana hi thowin e nu te dol hi in a hi na ho jong chom cha ki kloi khom sunga a ke in mi felta chapang tong umji them han to umji jong them aling chan pi to umji jong them hemi apha dung ya ki mangcha nupi fel la thing ta hi in ahin tuni kho hi tabang din muna ahung din hi gel phalo lam pe hi tabang din an aum hi mi tampi ni angai sana apul mi tampi Atahsan na apulin hi chi hi dei lo tai hi cha ko na imu do chu pam tile pastor hi han reverend pathin to se hi jong le na khusung ho bung sunga lam kai tu hi jong mi na Atahsan na alwalet lam kai mong hi jong la chon mi khan ei Atahsan na ki ti hi tha so kha di poi mo su hi chi hi gim nei igel de oi a poi mo igel de ka so pite ho na loi khane na Atahsan na dong ma pa na dong na Atahsan na ho bung mi na Atahsan na tha so nge le ki si en lang peng jong la chun na ngai dam na ven ti ama wang ti laya bo na Atahsan chu hi thei ta lo ding ai ti ka sei do no mai danger ta chu pathin tu se ho dinga ai lagaw mang tha asanga sim nama na ai wa nang mi Atahsan banga khabe tin hong chon do lo chu boy igam gi ni ve evangelist pi nu chin nu hoi nu ho jong mi tampi Atahsan na thada ai ta jin
ma banin ko kem ko se zaka dang abol di hi ama dinga ha asma ma ding hitai ama wan GMF di supporter ho en wang ngai sang le na vinti na hiji ibui na oi min Atahsan na khat ve Atahsan pa tha so ding hi ti za na le thi to got na inei diwe ka so pete ho Krista hin fo pen thana ka nei masangin mi sum hi kana go zien pathin lo pin ding ka ke seile ka sum gu na te chu ngaidam ka thum a hin e ngaidam na a hi wang Atahsan ai tu ni chan ge ya hin ti lai to bang ta poi ti ka fil ka hiat kain kha ka to kha dei ichi kala sit na pe nei ichi zamin Atahsan na ki ti hi adi a ho la cha hoin i ha gyal to pi do sa so ding ti hi ti za na nei di GMF DI ki ti hi an da hela na tu ni kha hi ti lo di oi ho la cha tam bi tai ta ai sung lut wa lut gam ta evangelist ten in pichin kholam le pu thanglen sei jong azum hu mana ato to thu ni in ani ni ai azum naw ki phung che ki na lai khat ve teng le hung ki bung de e che a hi ti hung ki bung e che na lai di oi hi chi hi mi tampin amu la oi tu ni fa hi ikidem naw ikho naw hi kimuda za kidem na en gyal po hitin ngai lu sia thu di su ta po na dinga yo ikinil na ven zo ina gyal di oi a chu ti lo wa ho ki ka yem le thalmang cha ki do na jong the thagaw pathin thu a tun kha hi a thu di su ta po na dinga ikinil vin gyalo hitin ama wa ta salama khat hitia chu ipiam ki debate dana igyal lo do jela iboi di oi GMFDI yakuna thil tampi yang aum do tan thil kidang tampi jong om do tai kinil na baw tam tampi om do tai hi chi egam sung wa an lo hile apudo te ni jona pudo da he lang hile hitabang so lo ding ai ama wang isai no mu chu thuil hem kiti chu egam sungu inam sungu van noi le chna ani na pung ding dol bible a sei sa hi tuni khwa jong bible a sei guil thung ai ta hi chu no chen kholam la pu thang len sen apu do hi agui thu na kha hi ama wang hi ta bang thuil hlema pang ho chu ada pen hi di oi a ong thol ho chu awang pa pen hi di oi ji sanga thuil hlem tang dang tampi hom na lai ding ai ama ni khang yong ke chai ding khang khat ting le khat hong su be na lai ding ai ti i sei do no be ni thuil hlem gal ki ti ho hi bible dinga sei sa hin hi chi ja hi ki chai ki ne lo jing ding ti nai i sei do nom chu ka so pite ho GMFDI Atahsan na ai ki bul pho hi ni khu mang wa li pathin ho ki mang wa ni ga ki nei lo oi ga i nei lo di oi i chi GMFDI ki sa boy sung wa khon ilagaw in ho ki sim tu oiten pathin di ta pa cha hol do oiten thi jong leo hen lungmon na nei di oi to pathin di ta ong ki hol do lova thuil hlem po ita sama ikipe ngol lai cha wa hung thi ta lew hen i ti dio ham na mem hin kho i ta thiding ham khunung hin kho alovale thutan na itil am dham ti khelo hi cha dinga hi GMFDI na tong ho hi ki go zo sa diu wang chu ta san om po GMFDI te in Atahsan lo dan Atahsan lo dan akichi lo dan chu isei ji ma pang win pathin jong min tam pita khel ven thagaw thing thagaw thupong Lord Shiva Buddha Mahavira za chom hiti chen ibol win thagaw mei thagaw chem jam kiti jat chom ho hiti chen isei lawa cha di jong tho nai ama wang pathin min Lord Shiva adu da ho hitabang ho jong khu sei ji lo ding GMFDI adi lo na chu approve chu ipiam tile pathin min a khele le pa approve adi lo na chu ai adang sei tam dim lo ai chu pathin di ta akiti min tam pita nei na chu ai wanga am ho pathin hu amin se ho zaw lo ai pathin bible dungzia amin tampita achwe na lehin bible dungzia ipathin hi jave tyang ki hi asu Elohim
El Shaddai, Elolam, Jehovah Jireh, Jehovah Nisi, Jehovah Salom, Jehovah Rapha, Jehovah Ra'ah, Jehovah Sabau, Jehovah Kadesh, Adonai, Jesu, Pakai, Pathin, hiti ai amin hiki ai. Hiti yong to me in agama ama pau chia ane ji wa hiti a hung kon do na lai. E wa dinga Pathin ti ding ai jingen. Great te aramai Hebrew hoilai ama pau chia ahin se yu. Bible ai hin ama pau chia ki seila a Lord Shiva kiti Hindu ten ama pawa akise win eho Bible a kim lo we di ta pathin hi ho na ai phat su lu jong le boy lo hin di ta pathin pathin di lo ta pathin eho na tun kha phat su lo ki mangwal ka so pite ho ama phat chuna dinga ho gut pathin ho kiti hi tuni kha hi pan nam lo we evangelist teni ama phat chumna dinga pathin a ho to bangjing in building thupi ta ki sa do gari thupi ta von hoi ta hop so mai tam ala nga simna nei ibolo ei ma phat chumna ding pathin I ho oi ei ma phat chumna dinga pathin ho sot lo oi leng pa da na igel jing amuna chi ho jong ana tong ho jong ke ba chet hi Ihusunga Sunday ni ko ipathin ho ni ko kidana GMFD langa ki chizing hobung sung khosunga chairman ham hobung upa ham hobung lam kai khat hinge ngai leng hitabang ho khu ahua ho in kai ding ahua hopson api ding don lova mundanga ki khom wa chu mundanga ki chau do sa chen sa hobung so aminang su mang ding ti ke lung gya le bola jong phai aji chu amin na achen na dita aho bunga pan lalwa amin lo na khalanga pan ala jing kiti chu thuhil hemin ehil ngol ga ma hi tai ti chu kichi ei ma phat chumna dinga thel ki hol hi phalo hi ka so pete ho nu chin khalam le evangelist pu thang len sen jang nang ni phat chumna dinga thil na ha hol wal hun ta in mo in tu ni kha hin izum man win meet akinil vi idin de eding win a he idin din thu hin ilung thim vai idi lo ikhe so ke hi nang ni jong he so ke tuni kha pastor pita le hola cha tam pita artist tam pita na le phlaon hi ikoi hoinam na lunghun o hinam mi khat su de bedding tilwal fem la ipan hi ikoi hoinam ti atha be gyal do ti nang ni phat somna dinga pathin I ho hi di hinam Italy gam newspaper khana Milan khupya pathin ho ngai lu ta dana ana het o nupa ana chu amani to sim chu ahong su newspaper le ahong su in Charles a priest person ST Mary limnunga phat sot pp uma tausing ana hi sa in hejinu pateni chu khununga ahin hedo oven ai electricity de banga anaki muzolo na mun khatna ana kha je ba chu heji Saint Mary lim ki sim na nunga chu mobile charger bol na thei khat aumin heji nu pate ni chu heji mobile charging bol dinga ana chi ji honjo a hi dan chu akimudo ni heji thusima neu chep na kona ila do nom chu nu pa ho ina chi a mobile phone battery charging ga bol te ni thu hi eja ola to na to kilo ewang atta ai pathin I ho na wa hi ei ma phat chum ding si I ho naw atam ji ni amani chu pathin ho be ki sa chu ewang amani phat chum ding phone charging mai bol ya ga chi ho nei ei ma phat chum ding a sum muna ding ei ma in chen sim do ding ho bung tun do na ding nga hello ani na pathin I ho sia ei gari jibe kal hoita ichate ki sim do in ki sim do he ji chu phalo hi tuni aziem FDI din mun hi chi kho hi ta ni bolin Jesu Christa kin bola ipanu hi e ho phat somna hol na hilowa midang ding gel kho na zo ai boloi ti da e hilben hi koiman ama changse phat na ding holowi midang phat na ding hol zo hen atin pol e hilben hi chi gel do odi ka so pete ho chuting jong le pathin tuni kha e ho na wa hi ka so pete ho kisi na lunggel inei lo wale
Jesu Christa thutan ni kho hung thung tai lang le isu cha man lo di koi ma cha ani khol le ani dan ta la hepon na nu hoinu GMFDI teni founder teni nu chen kholam evangelist bu thanglen sei amo ho di alubu a hiven GMFDI ya khon anung zui phabep lam kai angol tampi jong yum ket win doctor tampi chiting ta la nam sipai tampi jong yum win hi choi idem mo he poi tula idin mon hi chi hi a hi in de om poi idi lo nawa ko ne kile do te koi ma chan Jesu Christa hong ding ani kho he poi hi chi hong ne tinga le isu chat man lo dio hi ilung khelo di ti naw zo hi ta salama he na chi na kidem ding hilewang chun GMF di ana tong hawang dem ngam chi lo chu milin milal ngen hi hi ama wang tuni kha pathin la cha pathin so khat hi na zala ka sei nom chui pyam tile thagau thu pathin tho ikibul phu na he adi poi ka ti nom hi chi ajo he ikini lo hi ta salama nil ding helan chun nil zo alovale nil pot po ve ajo meeting yang ki khopna hi sin ka sei ngam poi ama wang thagau lam pathin tho awang tun kha kan nili nei hung kile do loi tin ka so piteo iwa mang naw so ne nai Jesu Christa hung ding ni khoi koi ma chan a het lo he jai ken ka sei poi bible sei Matthew bung som ni le li chang som thum la nga som thum la gup lang event na la hin ai vai pa chang se dai lo wana van til te jong cha pa jong koim san ni khol ani dan ta cha he poi na pakai hung ki ding ni hi koi ma chan hello wana van til ten jong hello cha pan jong hello pa chang se bo het he chini khui aphat le ani kho ki pi hello pathin tunin meeting te kila tangi atin le he so ding ai ji ni he zechun pakai jin aung ke ding ni kho sei the hi jong le agam anaya aung ding phat anai ting thil su ding jesun akam chang ten wang ai ho het sa nei ne bi ni thing na aung no ting le ipitia ni pi anai tai ti na heavy hi chi banga thil so na mu ting le anai tai ti heavin te ai ne hil chu pa tilo Jesu Christa le mit amite enjo koi ma cha ni khole ani dan ta he poi ama wang ekigut na deu ni kho wang aumin ekigut na deu ni kho pathin lenga onai tai ti he na deu ni kho saing khat wang aumin ni e je saing ho je pyam ti la hin gal hum ki dau ding mun chom chama kil hading ngai lu nan hadai ding gam thi ma Christa ame ati diu thun hem po ding thim ngau hang tampi po ding ling kho ding van lai zo la mel chi na tampi ong ki lang ding ana tin Jesu in tua jong imu so ke ta hila GMF dai tu nu kha thun hem aum jong hi Jesu Christa lengam alo pathin lengam anai dai ti phot chi nai ka so peteo hi chi za hin khunung ding sim hi ji ba hin e khunung ding o hi tu ni kha e sim hoi do apoi moi ti sei do no min thuil hemin ki bol so po te sumla pai numein ki bol so po hi te ei mami mal phat chuma ding pathin ho po hi te gen the bi vai chi bi bu up bit bu jong le thu di thu ta chi pi le pathin thu di ta holding pathin thu di ta hold do ding ki go hi te chi chui le e khunung wa chan nei do ti sei do no mi evangelist so tun kha mi tam piong isa dai tawin pon an thu ipong mi ni GMFDI hi chur chan pul sung elo cookies te gam sung ade alin pen dana igel tawin izon jingwin hiloi kha ve ti an neu pen hui dingai tun alin bang ki lang jong le tu ajong asung lama hi zum mana amo pen pena asunga adi lo he jong tampi kyom tai GMFDI ya tuni kha chaina pena sei nom chu hitabang na in to je vai gam su boy a hin kinil na baw tam na so hin ho bung tampi ke hin hi chi kyo inam na izum na deuni kho anai tai ti sei do nom bin ho bung mi teong tampion thap na en po te thudi thu ta se ngai oite miracle khat ki bol na khu namo Atahsan namo ngai sang jing a hin thudi thu ta pa a thu a ki sei pai Atahsan theilo oi ama wang
koi mang dam yo ma iman de nu hoinu idem hoi poi evangelist ten idem hoi poi tu ni khoin pathem thu di thu ta pa heu de ti a ise hin example a iman thu hi o ichi ise do no hin ise khian no ngai da moi ten hi chan cho hin tin ma ban hin khwa hin thu di thu ta a pan la zom ding le chi pi zom jing ding ki ikitiam ben hi